Joachim Kroll he serial killer rap thak lutuk hian German hi kumsum ni chuang alo tiral ti thina ami tha te sa chua e mai zela a e chan engele sa sapa ngai chu to e malom. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Ole he channel kum hlui thana na video atan chona rap thak ber karon thlang via he channel ne na in me ber tura ka shata wangin ma se arei don lavania a chanchin tlang pui ringot ani dona reilo hle ma se angai nom don ania German serial killer rap thak ber polani a shat she lai deute po om mai theya he tianglam she theilo deu tan chuan video hi en zom lo mai ni se. He kan soitur Kroll hi serial killer dang Ted Bundy te Jeffrey Dahmer te ang hian larve vaklo ma se ani a hian rap thak lo chuang mi alo a ming hi rur cannibal te rur hunter ti tele Louis Bark man eater ti a soithina ni a ami tha hi mi som pali lai sha chua ani a tunei tu te chuan he aida ya atam hi an la ring cheu he German serial killer Hring e ni bok hian mi hring sa a e thin na chan ya soi chu poisa safe na na ti a sa chu to lutuk atimo mai ani chu kumsom ni chung chu man lovin abibo theya poya khoi char bok heng kum chung zong te hian apoi khoi awang hian mi paruk lai manani a biruk lampo thiam viawani mel atop thleng han ngai thala an man chua dan mol hi ilo ngak don nia Kroll hi kumchang kha chakwa somthum pathum khan the G party te Germany an len em hun lai vel khan alo pianga an unaw hi pariat lai an ni a ama po hi mi chor che takani thin boka chung kore thei takani wangin le indau pui pa ni na hun lai vela mumal lo taka run thang le ani awang hian tual tha achin na hi aron intran ati thei boka ano panlai hian azuna che na sai na che rei ema hewang hian sheomati ina zakve thina chuan he channel kan soifo angin serial killer niturzia aron nei chho tlat boka ano pantet lai atang hian ramsa rong takatha te aching tlat mai anakin hun chongai to takani Indo pui pahni na hun lai ani a Germany chung ko tam tak rethei na khura an lu lain Kroll te chung kwa po hi an bang big law rethei takan ni apa hi German sipai ni ve in Indo na hian a thi boxia anu le a unaw dang pasari tenen hian an oma har sat takan ni Kroll hian zir lai lam hi ati theilau em mai le ngala kumchang kha chakwa somli pariat khan school chu achol ta hiala pola be nu na ngai ngun ema han ngai to ula kumsom panga ani po in poli thleng ba kala kal theilawa pola son theilau poli thleng zirve ma se lekha chiar thiam lo ni hialin an soya school achol hian farma ran enkol na athoka tual tha achak na chu anei chhotan ta ran enkol na athoka vokan talte amu chuan athisen chak na mi atha chak na chu aron chuak ni na soya kumsa kha jakwa sumnga panga a anu athia an unaw po an intender veka anu thi atanga rei vaklawa hian amitha masak ber chu athatta a February ni riat kumsa kha jakwa sumnga panga khan Kroll hi Wallstedla azina heta hian meiche pakhat Irmgard Shrell kumsom pakomi chu manin athata arek hluma pongswalin adul azai thler boka amitha te taksa chunga ache dan po hi moi lo thei takani Kroll hian hetiami atha masak per nu hian mi thatlovin kumli vela cholni ina soya mase police ro chon hemi kumli chung kumsang kha jakwa somnga panga atanga kumsang kha jakwa somnga pako inkara mi thi te jinga hian atha an omnwal thawni inan soya amitha le shiat chian le thei masak bernian soichu kumsang kha jakwa somnga pakwa jun ni soma ni in rain khwa azina kumsom ni palimi Clara ania amitha masak ber Irmgard ang thau khana thata ma se alar na mi atha te a e achin na chu heta che hiana intrana Clara imong le amal ti vel te chula in a ina tlai chuatan a honani Clara ruang moni hian mi pakhat rain khwa ami Heinrich chu rin hlela manani a ma se
trail nga lai hian hainu richi a in ok hlumani chu azir sang lova amol viawangan ti maithei ma se afin vmm na chu mi a tha don hian khodanga zinina va that thina hewang hian manahar tlata an man har reng boka krol hian atlang puin meichia that boka mipa pakhate ro chu a that vea ani hi tan pui ngai ni om takina kawa ahuya hepa hi avakal nei vele alovit mayani krol man a harna chan pakhat po mi tha ching midang an lo om ve bok nen heng hian police te hi ti buai tlatani mel boka ami tha te wanga rin hlela an man hi mi pahni lai in ti hlum phan oma mi thata a echin hian chan pakhata neya serial killer dang mishing sa ave chin te chuan an e chana hian mi an tha an hriat reng nan an eya tubaka an e chak wang ngor te anun ron lutuka wangte ani thina krol ero chu mi a e chanan zo hian sa chu atawalom ati mak kumsang kha jakwa somsari paruk July ni thuma chuan atwal thana kalazel chuti top ani don ta manani hemini hian krol hian kumlimi lek marion ketner chu park atangina kitnapa hemini tlai lam hian a chen na in apartment pipe abula in cheng vete ni nan in trom chu a in bloka a then omte hian enge niang tia anawa zo chuan ril alauti maya a then omte hian a toilet an en chuan mishing tak sapeng then khatan muta police an kawfata police ti an ron thlenga a ina hian getnari taksa chan te chu an muta a taksa then kha chu fridge a lo da boka a stove a kut alo chhum meka tuna kan en mek hi a chauka thalak dik tak chu ani a heta hian getnari kut chu stove a hian alo chhum mek bokani police te chuan an in pipe block chuan han endika getnari lung chuap le kal te chu alo om noi mai krol chu man vatani a getnari a tha thu chu puang vata midang som pathum a tha te po asoita veka hi a trial laya mel a hlia laya ni heta hian misa a ichin thu te asoi boka a trial hi niza somnga pakhat laya kala trial lai hian mi a tha chak na te a re theinan pa ngai taka en koladila mase atopa chuan April tha kumsang kha jakwa somriat pania chuan tan ina dam chunga tang tura achung thu rel anita zokani tan ina chuan atang ta a om viau mai en kol le chuan om zia nei vak to lawang atan khan khotlang an him zok tlet krol po kumsom panga laya tang vita a tan ina hian kumsang kha jakwa somkwa pakhat khan heart attack awangin athita ani tuna thalak kan mu mek hi ama krol nge yani a meichia hi chulem changata na ruatani a police te ma mi atha a abeidan alantir vel lai ani